jing tu kana sapangka samla kabalayap no usamla jongka. Don uwe usenrang ubakertang uloki. Uloki usmat baha banlej mara step pataka porjan mitru usngau tenad banlej jatkai pengat. Ha kawe kajan mit. Uloki udang yat pengat marwe. Uloki ulayo iya kawe kasamla kabab habril. Uloki ula ang lengo yaka namar kabhabriu haduk kata-kata pat ka ijam nut. Uloki ula perkat marwai hapok mensim bakade ka kun kajat jongno kane ka samla. Uloki namar ba uyo iya kata ka samla. Jumes watang sisin ru ba unum letkai ha kapor jan mit. Dap kumba arbanai ai. Uloki usus ngap hala mensim yaka jing itenad jong u yaka. Man kapor usu yang ban pet yaka hapo jong uwei uten rai dieng bahe namar nuot ban lej pa kenli yaka taka kentei te ha kue kasngi lawan uwei usenrang une usenrang ula keli ya uloki balai piit bahane yaka uloki uloong ngam it re ngasupet uloki utok namar uperkat baya ude uhman te usalia uta usenrang uloong wat tiang re yang ngamdei uhman jongka. Uloki uloong pidei uparlok jongka ne. Uta usenrang uloong nai bun ketin se suya tuk baik yang ba piet ne yaka. Uloki uloong mentala arbanai na du bangayo iyaka nga itenat pat nga iyaka marwe bat ngamnud ban lej ong. Usenrang ula ai buai je uloki bat uloki ru ulale kumbalapta uta usenrang. Uloki ulej ban kren kata ka kente bat katieng da. Uloki ula sedang ban ong yaka hai. Kata ka kente ru kala ong lang hai. Uloki ula ong kata ka kente. Balong ne ban yayat lang. Kata ka kente ka ong long. Uloki ula keli pimut lej cai. Kata ka kente kala ong bangamut lej tuition. Ka kente kala keli lang ya uloki. Pipat pimut lej chano. Uloki ru uloong ngaru ngamulek tuition hang tu marjan batpi. Henry uloki uklem dan jingmud ban lek tuition. Usu tok namar ba ukwa kran palat yaka. Uloki ula keli pikir cang ka ai ka kente klaya tu baka kerteng jonga kade ka Juli. Uloki pat ulaya tu hi ala ka kerteng namar ka Juli ka klem keli ka kerteng jong u. Markum tahi ka Juli ka lejno ala ka jong namar balapoi ha jaka tuition bat uloki ulawan pai biang ha ka jaka badon uta usenrang. Uloki ba uta usenrang kila kelalong perlok no. Uparlok jong u ulah keli uloki ba pilayo ban yakren ne kumno. Uloki ulaya tu ba ulayo ban lejbu hadu jaka balet tuition bat ngala keli ya ka kerteng ru. Uparlok ula ong uloki dolak biang swakato sapteng biang lasai ngin sia kenduk biang lasai uparlok wa uloki kliak hatno bat uloki ula letno sayang ha kasngi ka babut uloki ula let ap biang ka Juli ha ka ju ka jaka uparlok tu uloki ru ulawan biang uparlok tu uloki ula ai buj biang ya uloki ban pakeli samlano ya ka Juli ha kata kasngi enda ka Juli kalawannya janti biang hangta. Uloki ula let biang banyakran bat ka Juli. Henry nut banyatu ba uiye jaka. Henry usule ak menlet tuition. Kadba ka Juli kadang yakran bat uloki. Lafon ka parlok jongka bakan nemlet buat yaka hayaw namar ka haplet jinglej bat ka kemi sejengai. Ka Juli kelas nyusi namar batno kan let sayaw ban let tit jingtit. Uloki ula keli. Bale Juli pilet ngusi kensan. Ka Juli kelaong. Bangan let batno sayaw lasay kasngi namar ngadon kam sayaw. Uloki ulaong. Tang itaru pidakus lay. Yang let but mga. Ka Juli kelaong. Sisa pinlet but yang Uloki ulaong hoot ngan let. Ka Juli kelaong. Dongin saya kendu lasay. Enda uloki ulawan ulaya kenduk biang ya uparlok jong u. Uparlok ula keli. Piladap ya tu ne ya ka Juli ba piye jaka. Uloki ulaong ngam nut ban ong. Uparlok jong u ulaong. Tate pin sadu ya ka yo lap yo sakiwe.
Uloki ulaong, toto ngan sa ong no la syai namar ngamut ligbut yaka hayaw. Hakasngi kababut, enda uloki baka Juli kila let syayaw, kila yayat lang ringkat-ringkat. Uloki upen rekhi yaka Henry ka Juli kamda ikemen ka durkmat jongka. Enda kila depkam, uloki bat ka Juli kila let disya haka way ka restoran. Uloki haka takapor ulaya tu yaka Juli ba ui caka bat ukwaru ban nyato bat ka. Henry ka Juli kelayang George bat kalamino tang marway na restoran ka klem di syu yaka sya. Uloki ulas ngaw babe ba ukum yatu ba ui caka. Ha kasngi ka babut, uloki ulaya tu ya uparlok baka Juli ka klem onge Henry ka jaw umat bat kalamino na restoran. Uparlok jong ula ong i uloki. Tay-tay i Juli ilawan, kilit keren niya ka, bat keli, ka daw yo bakaman kenya pi. Enda ka Juli kalawan hajan, uloki ula keli ka Juli. Bale Juli pimdonman ban keren niya nga. Ka Juli kalapet, Henry uloki ula bat ya ka kati jong ka bat ula ong. Pidey ban niya tu, lada pimon ne pi isiru, kanang bangan tip bangan numan syu hakane ka jaka. Uloki ula ong ya ka Juli, yok pidan samlane, to ya tu kenya nga bangan kerno ya pi. Ka Juli kam banse ban ya tu ya uloki ya ka daw baro. Ka Juli kala ya tu, ba mensyua nga don usamla, nga iit bahaya Henry ula yap aksiden kali haka por ba ulet kai bat nga. Bat ngamla ban klet ya hadu kane ka klip madru, taka daw ngam nut syu ban nyalang samla. Uloki ula ong ya ka Juli, usamla jong pi ula dan hari jingsuk bat la syu ban wan pai bat pi. Te kumno pin syusyong sa kumne marway, pi day ban klet no ya kabala deb bat sedang temai no ya ka jing im jong pi. Uloki ula ong, ngaru ngam pen bor ya pi, la pi tre ne pim tre ya ngaru ka syong hakarai jong pi Juli. Uloki ru ula let nyo bat la uparlok jong syayeng. Dap kumba arta yaw ka Juli ka pet haka jaka basyat wan uloki brabor Henry uloki na du kata kasngi juwan nyat kai syu namar ba sngaw mentoy. Ka Juli kalakan mau ya uloki namar ulong upri ubakloy ban nyarap ya ka ban pan kemen ya ka mensim jongka. Ka Juli ru kelas ngaw de ya ka jingong uloki ba klet no ya ka baladep bat sedang temai no naka way ka jing im. Ka Juli kala syo jing iya je uloki bat kelarai ban sedang temai no bat Ka Juli kala let wat je uloki bat kelai kendu ya Uloki ulaong, are i Juli, syai piwan kumne. Ka Juli kala ong, piken jenu pija ngalawat ya pi bat menta ngala syam. Ka Juli kala ong, Loki, menta ngalarai bangan sedang temai no ya ka jing im jonga bat pi. Ka Juli kala ong biang Loki, ngaru nga iye japi. Uloki ulasung kumen shibu namar baka Juli kala mon nya bat baro arngur klia grup taka jing iye iway. Pada episode tenat, sungguh like, share, bat subscribe ke channel. Episode tenat kena kajing atuk kana, sa komen.